nizere ko mumeze neza aho muhereye hose. Ngarutse kugira ngo tuganire kuri update zihari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba M23 ihanganyemo n'abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bafatanyije kandi n'abarimo abacanshuro barimo kandi wazarendo ndetse na FDLR. Gusa ikinzanye muri kano kanya no kugira ngo ngire ibyo mbabwira bikeya ku bijyanye na updates ziba zihari ku rugamba ku muntu uhari rero umpaye amakuru atari ivumbi. Navuga ko Luvunge yamaze gufatwa ubu ngubu iri mu maboko ya AFC M23. Byagenze bite rero? Ni kuvuga ngo mu masaha n'ubundi ya saa 5 z'uyu munsi tariki ya 6 ku kwezi kukuboza 2025 nibwo Luvunge ifashwe, aho AFC M23 yari irimo ihangana n'abarundi cyane nibo bari ku ruhembe rw'imbere kugira ngo rero abarwanye M23 yo yari iri kwerekeza imbere igira ngo n'ubundi ihoshe abarimo FDLR barimo wazarendo igisirikari cya Kongo FARDC ndetse n'abarundi. Gusa M23 yaje gukoresha imbunda nini, ndavuga iziremereye, bigaragara ko yari yateguye kuva kare uburyo rugamba ruraza kuba rumeze muri Luvunge. Kugeza ubu ngubu rero ubwo urugamba rwari ruri kuba n'ubundi mu masaha ya saa 7 gutyo saa 6, ibivugwa nuko ngo byageze muri ayo masaha ya saa 6 abarundi bagatangira gucika intege biturutse ku kuba M23 ifite imbaraga ndetse n'intego, bari kurasa ku ntego, ndavuga ibisasu byari bihari M23 ifite ndetse n'imbunda. Gusa byaje kugeraho n'ubundi begereye abasirikari b'abarundi bafatanyije kandi na FARDC, abiza kuba ngombwa ko abarundi baza gusubira inyuma kubera ko babonaga bari kuneshwa cyane na M23 n'abasirikare ba M23. Aho rero n'ubundi bari muri Luvunge mu gace n'ubundi kare kuberamo imirwano, bivuze ko kugera ubu ngubu rero abarundi baje gusubira inyuma ndetse na FARDC bakaza gusubira inyuma mu buryo bwihuse cyane, mu gihe M23 yo yari iri kwerekeza imbere nta guhindukira gusubira inyuma, mu gihe izo mbunda ntoya nyiko zaje gukoreshwa nyuma, hamaze gukoreshwa imodoka nini zaje kuzanywa nyuma kugira ngo urugamba ruze kuba rwaba nk'uko baruteguye. Igihe rero nuko n'ubundi Luvunge yamaze kuba iri mu maboko ya M23, na gace M23 yari ikeneye cyane kugira ngo n'ubundi ikomeze muri Uvira. Na gace keza, na gace yari ikeneye nyine kuko n'ubundi na gace kaba inzira yo gukomeza kwerekeza mu ruhembe rw'imbere kugira ngo n'ubundi bakomeze batsinde mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitewe n'intego zabo bafite. N'ubundi nuko nyuma yuko habayeho imirwano ikomeye n'ubundi muri Kamanyora, yego muri Kamanyora bakomereje Luvunge. Ubu ngubu rero mujyo nabwira uko M23 ubu ngubu ihafite mu buryo budasubirwaho. Nukuvuga ngo abacanshuro bari kwerekeza muri Uvira bava mu Burundi, nabo indege yabo yaje guhanurwa. Umwe mu bacanshuro rero n'ubundi w'umuzungu akaba yaguye muri iyi mpanuka nk'uko muri kubibona mu mafoto. Ahangaha uyu ni umucanshuro w'umuzungu, n'ubundi ni indege yahanuwe na AFC M23 ubwo bari kuva i Burundi. Ni indege n'ubundi yahanuwe igwa mu mazi, yego nk'uko muri kubona hari inyuma, yaguye rero n'ubundi mu mazi mu buryo budasubirwaho. Icyo wamenya nuko uyu yamaze kuba byamurangirana, niwe wamenyekanye cyane mu bahitanywe n'iyi mpanuka. Abandi ntago barabonwa ku buryo umuntu yavuga ko rero
hari ibindi bidasanzwe ku by'impanuka umuntu yabivugaho. Igihari nuko nyine M23 yarashe indege yari irimo n'ubundi umucanshuro akaba ari we wabaruwe mu bahasize ubuzima. Izindi update ku rugamba uko biziriwe kugera magingo ayangaya n'ubundi muri Uvira n'ubundi imwe muri kajugujugu yari kumwe n'izi ngizi yaguye muri Uvira n'ubundi yari igiye muri Uvira yaguye mu mazi ubwo n'ubundi uyu nguyu yaje kuhasiga ubuzima. Ni iyi ndege mubona n'ubundi ni muri buno bwoko bw'indege hano yari ihaguruka kugira ngo yerekeze muri Uvira, ariko intare za Sarambwe cyangwa se M23 bagerageje kuba bayirasa irangije irahanuka. Ni muri kara gace n'ubundi karimo imirwano ikaza hagati ya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi wazarendo aho bahanganye n'umutwe wa M23. Rero n'ubundi amakuru avuga ko muri kariya gace ka Luvunge kamaze gufatwa, ubu nta bundi burenganzira bufitwe baba abarundi cyangwa se n'abafatanyije barimo FARDC magingaya mu duce M23 yabohoye cyangwa se yafashe. Twongereyeho Luvunge muri iyi ntambara n'ubundi ubwo Luvunge yashakwaga n'ubundi kugeza kuri uyu munsi wa gatanu. Ejo tuzaturi gusatira ku munsi wa gatandatu tuzamenya nawo ibyawo. Rero nuko abarwanyi ba M23 binjiye mu gace ka Mutalule. Ubu ngubu hasigaye hafi ibirometero 55 byonyine ngo bagere mu mujyi wa Uvira, bivuze ko ejo dushobora kuzumva ibirometero 55 n'ibirometero bike cyane ku buryo bashobora kuba bagezeyo. Ibirometero 55 rero dushobora kuza kubona ejo cyangwa ejo bundi basigaje nk'ibirometero 2 cyangwa se bingahe, bivuze ko na Uvira iri kugerwa amajanja na M23. Rero imbaraga M23 ifite nkurikije amakuru nkuye kuri tere cyangwa se ku rugamba nuko bivugwa ko ikomeje kwigarura uduce twinshi n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu muvuduko udasanzwe mu buryo butandukanye bwo kugira ngo batsinde iyi ntambara nyine. Bivugwa ko bimwe mu byambwiye bivuga ko nk'iyo urebye uburyo M23 irwanamo ntabwo ari uburyo busanzwe gutya gusa, niyo mpamvu biri kwihuta nyine. Abarundi bo bari kwasiga ubuzima, banyekongo wazarendo bande bose bari kuba basiga ubuzima muri iyi mirwano iri kuba muri bino bice biri gusatira Uvira nk'umujyi mwiza rwose wo kuba bakora ibishoboka byose bakaba bawohora cyangwa se bakaba bawufata ukajya mu boko y'umutwe wa AFC M23 mu buryo budasubirwaho. Izindi updates zose zo turakomeza tuzibahe uko zigenda zitugeraho. Ndagira ngo ukomeze ubane natwe binyuze mu gukanda subscribe kugira ngo ubashe kubamenya byinshi bitandukanye nibyo ugomba kuba wamenya. Reka ngushimire we wahisemo neza ugahitamo Jablan TV. Rero ni by'ingenzi cyane, komeza ubigendemo neza tujyana mu makuru abagezweho muri rusange. Kanda subscribe dukomeze n'izindi updates ziri imbere nkuko nkomeza kuziba hano gundi ntibisanzwe, unasharing likes kugira ngo komeze utere inkunga ikiganiro kirimo amakuru meza cyane abakenewe na buri umwe wese hanyuma amugereho.